আজি প্ৰেছ মিডিয়া বিশেষ আয়োজন কৰাৰ মূল কাৰণ হৈছে মই পঢ়ি দিছোঁ অহা 30 জুন 2014 তাৰিখে দকমকৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এখনি প্ৰাক্তন অতিথি সন্মিলন আয়োজন কৰা হৈছে। এই সন্মিলনখনি এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অসমৰ চুকে কোণে বিভিন্ন পদবীত নিযুক্তি হৈ কৰ্মৰত হৈ আছে। এইবাবে সকলো প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ব্যক্তিগতভাৱে নিমন্ত্ৰণ কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। এই বাৰ্তাৰ দ্বাৰাই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উক্ত সতীৰ্থ সন্মিলন নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ল। সকলো যাতে সেইদিনাখন উপস্থিত হয় প্ৰাক্তন সতীৰ্থ সন্মিলনখনি সাফল্যমণ্ডিত কৰে যেন। ধন্যবাদ। সামুৱেল ৰংহাং সভাপতি, জয়সিং হানছে সম্পাদক, প্ৰাক্তন সতীৰ্থ সন্মিলন। Lama bangke non dak ajur include non government isi mandatory aron semar dalo nekatum laso rating ke kuria teng pen plungte non laso alumni meet aduvek nangji a sitina school ta lake isi mandatory compulsory sam semar lah lajong si dolo pulutangte marks long mujot po ala negatum rating ke kuria long lalu pute sorkari ne ha hubidha ustame ke long dia pan join mucho ada kuri re pulunte nomor kom lu pulunte ha hubidha ga do kompo hala so importance pensi ini tuma principal sir dolo ituma long Kobin Bora alangli cepaduk pen ituman hang ateng pen itum daka reception committee sengsi itum non kiwangji tarik thongket pulunte non pe ni potro ka philo on sunday ni asi aso alumni meet pedopo ane prakton satro sন্মিলন pedopo osida ka bangke ni tumta penangan ke parjulo eta ka parjuji ta dolang asi hala tuma phan nonang tuma media hoi pen nang cherap dunji phansini tum echuning dilo je mane ke personally ahem dam lo mane ke dam un e ta dolo ba mane ke parju ta kam do pating ne deta hai tala so press media pen jaten nala tum remind po la sorni nang se tong po pusi ning thelo asila sorni bangke nane gohati do ba apu lower assam do upper assam do dipu da karbiang lo do bihek ke dokmuka te bokterai to mane ba sakuri claim mane kheti ke claim ba mane beha bepar cho claim mane politics along abuson do prega position ke dot lo selang to mas tamit penangan itum cingki je thanam lo si atum ta ke wangi pan penang lam chang pilo la se arnisi program non sunday ni asi adab bajiner cap pen tum flag hosting do po flag ang thur lamagang thur do po la so phike la kachikimo do po la pen thing pike e ason thaksi phike la cultural procession ason lo 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা bakte do po la so phiba ta saki jun aso phibangke la alumni to prakton mane ex students to pen la puche tong si pachini po angke formal ise meeting do po hada bangke nitum souvenir kangpu lukimu ge kangpu ta doji la penako ala so aprang lo than barim ex teacher retired teacher to mane tum ke hang do ala tum hande nitum karchu ta peduji la penako hexer dak pen orhisi ini kaprek opposition along the thetan paniga IGP do Assam long program to bhuya Assam IGP Assam law and order Assam police adi la pen ko borsing rong pi langli ke water resource long chief engineer mander FCC dispur secretary long secretary ang deng ini retire lo on headlang the dak students lo ta sona thasi mane doctor engineer additional chief engineer a rank lo ala lang tu pro tu nason sona thaksi do lang MBI ke claim ha Guwahati joising tu nason ba modonong par high court long kam claim tu sona thasi dipu mane engineer doctor ka puhi tum do abuson la sila hai tum hadi tumun anpen ri lo parjudam lo selang tum nang sitong dum po asi la so eri pen isi ke students at nom hande encouragement lo la pen aku isi kacharli barim dum handa som ke chitong bening arong asolong
longji pusini tum ningkit he ndo ali hala so program padopen dak emethang personnel panda pine si ale duji la penda school panda pine ale duji pusan mes ningit he jadi tum bihek pati aloi ko ba ke manggala